Halo teman-teman, ketemu lagi nih teman-teman. Kita mau cari, wow, ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna biru nih teman-teman. Wow, ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon biru. Wow, apa itu teman-teman? Wow, ada telur berhadiah. Wow, isinya balon emoji nih teman-teman. Wow, kita dapat balon emoji warna pink dan warna hijau nih. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi nih? Wow, ada bus Tayo warna hijau nih. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wow, ada bus Tayo juga warna merah nih. The wheels on the bus go round and round, round and round. Wow, ada mobil pemadam juga nih teman-teman. Wow, pemadam di mana? Di sini. Wow. Ada hewan kerbau nih teman-teman. Wow, kita dapat anjing warna putih juga nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan. Kita dapat abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink. Wow, ayo kita kumpulkan. Cari lagi di sebelah sini teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna oranye. Tuweweng, meletus balon oranye. 1, 2, 3. Wow, kita dapat lato-lato warna oranye nih teman-teman. Wow, asik-asik. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi nih? Wow. Oh, ada hewan rusa. Mantul-mantul. Kita dapat kuda poni warna pink. Wow, sayapnya bisa bergerak teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru teman-teman. Cari lagi yuk ke sebelah sini teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman? Wow, masih ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna pink. Tuweweng, meletus balon pink. Wow, kemana hadiahnya teman-teman? Wow, ini dia hadiahnya. Wow, kita dapat permen strawberry. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada mobil supercar warna putih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada mobil warna oranye juga nih teman-teman. Wow, keren. Kita kumpulkan. Kita dapat apa ini? Wow, ada ikan nih. Ada 1 tambah 1 jadi 2. Wow, kita dapat 2 ekor ikan nih teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, ada capit singa lagi makan marshmallow salju. Ayo kita kumpulkan. Kita mainkan capit singanya ya teman-teman. Awas jangan sampai digigit. Aduh, aku digigit sama capit singa. Waduh, ayo kita kumpulkan teman-teman. Empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink. Kita kumpulkan juga yuk. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna hijau. Tuweweng, meletus balon hijau. Wow, apa ini hadiahnya teman-teman? Yuk kita lihat. Wow, kita dapat permen Alpenliebe gambar sapi nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Kita dapat keju. Wow, kita dapat keju isi tikus putih. Wow, lucu banget tikusnya. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada badak bercula 1. Wow,
mantul. Kita kumpulkan. Wow, di sini ada helikopter warna hijau, teman-teman. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya, teman-teman? Wow, di sini ada mobil supercar warna merah. Mantul, kita kumpulkan. Wah, ondel-ondelnya kepalanya copot nih. Ayo kita pasang nih, teman-teman. Ondel-ondel Bapak Polisi, pelopor keselamatan berlalu lintas. Kita kumpulkan. Kita cari ke sebelah sini yuk, teman-teman. Wow, masih ada ondel-ondel balon meletus nih, teman-teman. Wow, mantul. Ada balon warna kuning nih. Tuweng. Meletus balon kuning. Wah, apa ini? Wow, dapat bola sepak warna biru. Isinya uang koin banyak sekali, teman-teman. Wow, kita dapat uang koin 500-an nih. Ada 4 buah nih. Jadi 1.000, 2.000 nih, teman-teman. Wow, kita dapat uang koin 2.000 rupiah. Kita kumpulkan, teman-teman. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada hewan singa, si raja hutan. Wow, mantul. Ada kuda nil juga, teman-teman. Wah, di sini ada zebra belang-belang hitam putih, teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wow, kita dapat mobil Pertamina warna merah. Ayo kita kumpulkan, teman-teman. Wow, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru nih, teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Kita cari lagi yuk ke sebelah sini, teman-teman. Wow, sepertinya sudah habis, teman-teman. Halo teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini. Wow, banyak banget ya, teman-teman, ondel-ondel dan mainannya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.